bwega mutegeri wetu wa Wero TV bwega nintubwa kwethirwa narua into kwingi njega ojorea ndaligiti kubwera kairi narua into kwingi indongi na mwanya na inotethi bunene ndene otoro bwaku ambugi bwega nintubukutha mwathe Mungu ampete opportunity ngia kurunga mbere yenu kwithwa nkiaria kana nkiaria ntubonde mamiru kiugo kia mwathe Mungu marito jako mbetwa Reverend James Kenyua wa kanisa Kenya Assemblies of God kana KNG rutere rwa Kathera anku ibwega nuntubogo wengwa usiritete kwenda kuthikira uteto rwa mwathe Mungu na kinya kwenda kuthamira uteto rwa mwathe Mungu tukwena arua ndenda kwaria nteto ciegie kirungo kimwe kia mwiri jwetu ja kio rume ikirungo kimwe kionekana kirungo kinini ende kinainya ene mono na ndenda kwari mantu ja rume na ndenda kuthoma ikunelea Jakubu 3:5 mwanke 10 na nkathoma Jakubu 3:5 mwanke 10 nota urume naruni karungo gaka nini nako gaikumagia mantu ne ja manene laitherieni ku kinya sietherwa ni anchokere kairi nota rume naruni karungo gaka nini nako gaikumagia mantu ne ja manene laitherieni ku kinya sietherwa ni inyinge mono ciomba gwakirua ni kamwanki kanini naru rume ni mwanki ni taru nthi yonthe ya uthuku kiri irungo bingi bionthe bietu bionthe bia mwiri naru niru ruthukagia mwiri junthe ningi nirukaraga rukiithagia viumbe bionthe ningi rungwa rugasianagwa mwankini jahanamu ni untu nyomo cia mithemba yonthe na kinya nyoni kana kinya tonyomo turia twitaga na nthiguru ni na intobia biria biri iriene bionthe imenyithagua na kairi ibiritanagwa ni antu ende rumere gute muntu kinya umwe urutanikia ni uthuku buria butikindirika na rujuri ni ururu bwa kuragana aturombeni babo mwega no muthende ni tuna Yesu Kristo inkutharima mutegi wa Wero TV ntukwena aro mwathani mwega ndaro mutharime no muthie mantu ya mayembete kwarikirwo kikiaku iguru ria mwathani munene Jesu thithio ntuba kumwanya na bakurigarania ndene uturo bwawe ndene tuna Yesu Kristo ndikoro marashoka nkatho amen ambugi bwega ntuba ntukweje narua ira mwathe Mungu atwete tumba gucea kwaranire uteto ruro mwathe Mungu rwegie rume Biblia yetu ira bwega rume ikarungo kanini mono ndene mwiri na ikarungo kinya gati urito bubunene mono umba kugwata kinyoga kumbateria lakini Biblia iri bwega rume iru rukamataga mantu jonthe rume iru kamata moyo na rume iru kamata gikuo Biblia kauga bwega atiri nko kana muito jo monene jomba kwethwa ikanyinga kanini kithaka gikenene kiomba kwethwa ikanyinga kanini no jau rume orwe karungo kanini lomba kuthithia mantu ja manene no ruromba kwethia into bibinene mono mwendo ande kwira atentu kwena harua ndene yo turo bwaku kirungo kigekirwe ndene hetu ikirongo gikiega mono kiria tutumaira magite jonthe
note muntu tetumaira rume na nkwenda menye narua kirungo kiwei kiomba utuma ugatetheka ndene uturo bwaku na kirungo kiwei kiomba utuma ugatura kuthangika ndene uturo bwaku. Biblia yetu tanabo yatwira rume irurwe na moyo na irurwe na gikuo. Ugwengwa no wirume na rume rwaku no kauga akorumi muntu ukauga akorumirwe ende ukariru kwirigana wengwa no go wirumire wengwa na rume rwaku. Biblia yetu rabo itumenyere ndume cietu kirwari rwatwaragia na ke mantu yone yuma ndene ya ndume cietu tukatwija menyera bwega no nturume rweja nange kano ya mwanki kanyinga kanini komba kwethia mwito mugima na mwito jwe na miteme nene mwito jwe na nyomo nene mono ende kanyinga kamugwega kebiriti gakaethia mwito junthe ojau kamugwekaraga kari no kinya ndume cietu ire twei murungu ikari ndene yetu. Rume no ruthukie uturo bwaku bunthe. Rume no ruthukie family yaku yonthe. Rume no ruthukie undume yaku ira kana nguge murungu ira Ngai yakwete. Rume ruru na batwe turi antu banthiguru kana turi ameru itubati kumenyera ndume cietu ke mantu ya yonthe jaumaga ndene ndume. Biblia iruga boya kauga atiri rume ruri iguru ria gikuo no rwari gikuo ndene uturo bwaku ugaita gokauga atiri oni nterekia mboto ya uturo bubu igitare warike kugo ntu bubu wauga na rume rwaku na rume ruru na rue na inya na mantu eja umandene rume ruru ija karikaga wogo terekia uturo ne bwaku. For example kana jangerekano ukauote karo kinyime aka 70 ontubura bungo ugire na kanywene na rume rwaku ontubu bungwa no bubuga happen ndene uturo bwaku uchoke uge atire rume ruru urutumire uge oni ntekarogorwa urutumire rume ruria nkomane kwigwa na murungu na kwigwa na Biblia yuwa bwaga nkoma nwe baba wothoku na no nturume rwaku irwarire othoku nkoma no mwanka na wakeja ekire manto jeje umendene rume rwaku inya na no mwanka yamire ko happen ndene uturo bwaku kuthithika ndene uturo bwaku no ntuba rume kuri na ntuba bengi baturite kuthangika na tu ntuba kwethwa abaharumirwe tu ntuba kwethwa abachiarwe bathina no ntuba kwethwa ibatumire ndume ciao uria gutiagirite. Biblia ruga boye kauga hocho rume rwomba kuruma na rwomba kutharima kuri na ntu bamenyerie ameru atwika gwe wi mumeru ukarogita mwana okukuro akarogita mwana okung'ombe mathithio jari ya mandene kana ontuburo tamukire ndene rume rwaku warie iguru ria mwana ojoku ontubure bungo ugire ibubu kamberia gwa happen ndene oturo bo mwana oju. Ndienda gukwira ate muthike mutegeri wa Wero TV ndikwira menyera rume rwaku ki mantu jonde jere umaga ndene ya rume ruru rwaku jomba kuretera hana baku kitharimo jomba kuretera nje ku kitharimo kana ja kareta kirumi rume irunangaga into bibinge rume ororo no rutu tumaira kwenga nkomanda ene otoro bwetu rume ruru no rutu tumaira kwera mwathe murungu atuorie na rira twatamuka na rume rwetu murungu na thithia ontubura bungwa tugere kwa uo ontubunde bure bukomanda ene rume rwaku no mwanka bothithike. Ndienda kuthoma yuku riria Njuno 18 mustari wa 20 na mustari wa 21 wigwe manto ja rume. Njuno 18 mustari wa 20 na 21 eriuga atiri keu kia muntu gikojurwa ni machiara ja kanywa kawe aretwe kunganagwa ne aretwe kunganagwa ne umuthio bwa miromo yawe gikuna moyo vikaraga njarene cia rume na bara barwendete
bakaria ruciara ruria rukauma kiriru. Biblia ne kware boye kauga atiri kiu kia muntu kiu giaku gwe untegete mutegi wa Weru TV gikang'anwa ni nteto iria ciumaga kana gikanyirua nteto iria ciumaga ndene kanywa gaku wago gatoro theni ukanyira utheni bubungwa ugire ibuo kwenda wago ka mwitonga igitare yakinya no tonga bro watamukire na kanywa gaku buga ukinyanira wauga ugetithia ndege kana ukathomithia ontu bure bungu ugire no mwanka bukareke gitumi maandiko ya twitane gatwira atiri kiu kia muntu gikonjurwa imatunda yale yumandene kanywa kawe. Menyera rume rwaku uria tamukaga iguru ya uturo bwaku. Menyera rume rwaku uria tamukaga iguru ya undumeku. Menyera rume rwaku uria tamukaga iguru ria ngugi yeku itaga. Ni antu babaingi bathukitie ngugi ciao kana biacara ciao na rume. Na maandiko yakauga bwega oja ujwe kuga kiu kia muntu gikonjurwa. No jagu atumira rume ruru ki biacara eku yomba kuendelea. No jagu atumira rume ruru ki ngugi yeku andiki na ngugi yeku ambere kuona gokirua. No ntuba kwetha rume rwina inya. Na Biblia kauga atiri mustari 21 gekuona moyo bikaraganjanene cia rume. Ndiendo menye bwega gekuona moyo bikaraganjanene cia rume rwaku mutegeri wakwa. Gekuona moyo bietanagie nagwe na bikuthingatite biguora watamuka. Utonga noke bitura rumene rwaku. Kuona na kuoga gutura rumene rwaku. Kuthangika gutura ndene rume rwaku wogo utithangika utikarothangika. Kwena antu bangi bamamira isibitare na baletumira ndume cia bakawa oni nte kwana yokanka masibitare ije. Kwena onge ukwana akawa mbajweje mbajetie inkwana yokante ora. Nande no kwera mwendo atiri menyera rume ruru okwaria na ru okauwa otiora. Wairo leria kolega kuora omaja omaha otiora. No ntugekuo kiumaga rumene rwaku. Endo karungamo kauwa kile mulimo yuyu ngwetezwa kanza. Ndajwarire nani ndene rituranje Yesu Kristo gokorokera rume ruru rwaku mulimo yuyu gutina nkanje yoga otigane yo akwebera. Wogo yaka kanise ngoroba umentakene ontobo bungo ugire okavivye no gaka gokorokera inye rume na gokorokera faith uhete kebu okanabu no mwanka wake nyombe wake kanise ngoroba. Wogo atumeria wambere weta kinyande urusome ogitumairagia. No mwanka ontobo bungo ugire na rume bwaku buka happen. Ndiendo kwira we pastor ndikerete. We muntu wa Murungu ndikerete. We mwini ondikerete. Kera no kwenda gweta kuraja. Menyera rume rwaku ure waragia. No nturume rwina inya na wathani. Rume rwina mawega na mothoku. Na rume ruru no rumba utuma ugwo kaambiria kirumi kinyombe mwathe Murungu. Menyera rume rwaku kena na gombo runga mabwega. Yukunera Njuno 11 mstari wa 14. Njuno 11 mstari wa 14 riuga atia. Riuga atire muntu akang'ano ni mawega ontobwa machiara ya kanyua kawe na mathithio ja njara cia muntu zakamuchokera. Muntu akang'ano ni mawega ontobwa machiara ya kanyua kawe. Tiga nkorie imbio ciarete kumora ciarwa na kanyua gaku. Imbio ciarete kuma okwonoka gwe monoki. Imbio ciarete kuma gwe okwetwa we mutomeria na kanyua gaku. Imbio ciarete kuma okwetwa mwini gwe mwini wamberire kuina. Biblia iruga bwega okang'anwa. Ima wega ontobwa machiara yaku. Okang'anwa ni tharimo. Igurule machiara ya rume rwaku. Okang'anwa ni utonga. Igurule machiara ya rume rwaku. Okang'anwa ithiri
ndene family yaku iguru ya maciara ja rumero waku okang'anwa ingwata nwenjaga ndene fellowship bwira bwitha bwe nayo iguru ya maciara jenu bwendwa bukarite bwina ngwataniro emwe mariko yaga atire na mathithio janjara cia muntu jakamucokera mathithio jonde jeothithagia na njara ciaku na metereku na mukarire jwaku maciara jau jagagucokera kethira ugwe nutura kurithia mathithio yetiagirite kethira nutura kwaria mantu jatiagirite ja muntu fulani wamba kuthotura kwaria mantu ja muciari oku wamba kuthotura kwaria mantu ja pastor oku wamba kuthotura kwaria mantu ja mbosi oku ro kwandikite Biblia rugo bwega okang'anwa imaciara za mathithio yaku okang'anwa imaciara ja njara ciaku mantu jonde yao no thithirie muntu na kanywa gaku mantu yao yonde othithirie muntu na njara ciaku maandiko jaka bwega jaga kung'ana ndikwira atiri ntukwena ru muthikeri negoro ryaku regwicokera negoro ryaku rotega nkoro eku negoro ryaku rotega mathogani yaku negoro ryaku rotega uturo buroturite negoro ryaku ryakwithoja bwega maandiko yakawandane kure Hosea 6 njoni tucokere mwathe Murungu kinya kithana tutambũrangĩte kinya kithana twenyangĩtie agatucokera kairi mwathani Murungu ndikwira ati kuraja na ugwe agagucokera agakuthondeka na agakwethia kiumbe kingi kieru ndene uturo bwaku ntukwana arua ndienda gwitikia mwana oni wira mwathe Murungu mwira Murungu ngarura mwira Murungu onoke rumero wakwa mwira Murungu leke uturo bwakwa mwira Murungu mboria irumire bionde nchirumete bionde mwathe Murungu ndobirega hinga metho yaku nkorombere nande na mwathe Murungu athie mantu ya mega mwathe Murungu nkorombere nto mutegeri wa Weru TV hojo mwathe Murungu okarete athikira utetoro waku ntukwena harua baba ndikwaria kitharimo kiaku iguru ria mwathe yo mwega laithiriria wona bamwe bethangikana ntubwa maciara jando mecia mwathani ndaromba ndembere ku Murungu orotura Kenya Kenya mwathani ndio kabarekera nani mwathani omonene ndio kabagarurira toro no ntukwo ni wagirite ndio kori bara baje tu Murungu no ntukwo igwo waranagia mwathani Murungu anoke mtojo kwenda kuonoka no ntukwo ni omonene mwathani ko mtokinyo tolokere kansa baba no ntubwa ndwali cia Rome Murungu ndio kamucokanire kansa nande dene ituranje Yesu Kristo we nyomeku na narunu kwenda kugitega mwe mwathe Murungu monokia ndiye no cokerero mbari nyumekwa na mwathe Murungu agakuonokia uga mwathe ni Murungu ndene rituranje Yesu Kristo ndikweja kire ogwo ndekere theria nkoro yakwa garura uturo bwakwa mpeke umegi kero njanene ciaku ntongeria nkoma nayo ndomerega ndene ro uturo bwakwa kuma na harua yeze mwankanya Kenya na Kenya amen nduga ibwega Murungu akutharime gwo kuthikirite Murungu akuthia mantu ya manene na kinya kwara mirime anka Murungu akutharime.